Mina ngiyinkosi kaBhala. Ngikhona la emampondweni ngoba semampondweni. Bayibona ndaba. Akukhona kaMpunyoni. La inkosi kaMkhwanazi. eNhlanhleni. 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 Okwesibili-ke angisale sengilekelela umshumayeli siyezwana bani ngoba iseningizimu indaba yamacala ngifuna iphele sisebenze njengoba uMkhwanazi kaDesh umshumayeli sizokhonzela uMkhwanazi ngoba kade ukhala ukuthi ayi sona 31 loko nje hayi uyakhumbula ubabe ngesikhumbuzo sifake sothiko konje naku baba khuluma shumayele abesehlala phansi angayidlulisa inkonzo bese kathuleke thembe uThixo abesethi hawu ngihlala phansi manje amakhosana ami esho thina amakhosi fana ngabe kuqhubeka nina phela yini amakhosana ami nayizwa lo ndaba hayi amakhosana la ele wena wesiwa khipha inkosana leza lokuqala yabona eyindlamafa mhlansuthi le kusho ukuthi maNazaretha njengoba sikhona singamakhosi nje singamakhosana onyazi yabona inkosana ke ayikho into eyenzekayo ingekho futhi inkosana imikhala uMshumayeli uMkhwanazi isheshe izwakala yiko ngithi ngizokhonzela ugodle nje iqhude uyeke lo uthole leli labavangela ijazi ukuthi ugqoke ingubo embili nje njenganami yabona ngigqoke 1 2 uthi sodwa sigqoke ingubo embili la abanye bagqoke nga1 ngiyacela ke maNazaretha njengoba sila uzoshaya uthando angithi imali yakho ungayikhiphi nyangezi kodwa ukhiphe onyazi eyakho nje ifike esikhwameni ngoba yakho inokukhuluma wephamduma abazothi uma bengakubonanga ukhona abazothi uma sebenikelile baqeda uma siphuma laba sebeyayibuza ukuthi imali ishoniphi kusuke ngesiyona ke eyonyazi le imali kusuke yakho yiko ngikuyala manje ukuthi eyakho uyifake esikhwameni kodwa ukhiphe eyonyazi bezulu ezokwenza lo msebenzi esoshayela ngawuthando la ngoba niyahlupa nini kwabanikelela ibhasi la ninikela 20 rand awu ke emva kwalokho 20 rand bethu 20 rand uyabuza baba uthi likhona ibhasi la 20 rand njengoba ukhipha 20 rand odwa nje likhona ibhasi la 20 rand ibhohol ngiyayazi niyadura niyezwa bangcwele ngakho ke imali sase sibanikelise ngale sibakhuthuze ngokwazi ukukhuthuzisa kahle unyavu nami sazobingelela isiniya lami lo babehamba abantu sebeboleka imali yokugoduka singasekho isela imali yonyazi kodwa la ekhaya maNazaretha uphonsa ngenhla uzuze ngezandla kunjalo nje kwala ekhaya imvula ke ningayinaki yala ekhaya futhi imvula isibusiso okusho ukuthi lento ezokwenziwa la ekhaya namhlanje ibusisekile ngoba naku kuyanetha inkosi ibusele kuzulu